Chukihula Higher Secondary School hem kikim kerang along KN pone ita kemime ajok lam ki keklang. Lakhain koi rapho Nilibamsi constituency ka parlo Chukihula Havara long Higher Secondary School upgradation hem kikim kerang along KN pone ita kemime de ajok lam ki keklang. Sonsi bangsa sekolah principal Dr. Anjir rong hangan parta SMC ami pu baburam rong pilu than bang la penche rok tokara da tum mati jong ipai inquiry adima klong humri dam se kikim kerang bomalong kadu kawe lang charidu school authority mate SMC la pen sekolah principal Dr. Anjir rong hanga tumpen perang kia thingno kaning jipon ke Assam sarkar la pen karbe ang autonomous council ke thegiding do anaphan akiro pilu athema la pona dor ke sohem nilebara da phan lo charli ahem panong lor penang ki piapo bons tami contractor abang aning ke ho ke doko ga jok ita duplicate wan rong apot ke ninging samsel pen laso ita ke larvek nang jipu selam theche paklang pon rinti sonse hala pu contractor afan stame akeme ita wan nang jipu si pachini pon moda contractor abang alam ardi kipi mate ki projically si lantang tanga paksi thagrong ko si pachini pon thu lasila solong karibyang long termas council atum nang che jok dun mate langchari dun pen ing sai pon nang jipu si kachining ripon padu chuki hola pen amir son terang nang kelo birta malong news ইটা তো মানে পাব্লিকৰ আৰু কিবা স্কুল SMDC আৰু স্কুল প্ৰিন্সিপাল সব বেলেগখিনি এটা কমপ্লেইন কৰি আছে এইটো ইটা বিষয় আপুনি কি ক'ব স্যার কি কম আমি তো দেখাত তো ইটাটো বেয়া আসলে 2 নম্বৰ ইটা হয় তো নহয় আমি তো কমপ্লেইন দি দিছো ড্ৰাইভাৰক তো এইটো ইটা লগত কমপ্লেইন হ'ব এটা তো কাম বন্ধ কৰিব দিছে বন্ধ হৈ আছে এটা সঁচাকে 2 নম্বৰ হয় নে 1 নম্বৰ হয় আপুনি মিস্ত্ৰী হিচাপে কি ক'ব এইটো 2 নম্বৰ তো 1 নম্বৰ কেতিয়া ক'ব নোৱাৰো 2 নম্বৰ তো 2 নম্বৰে আছে কাৰণ এই বিষয় যোনটো ইটাটো বৰ্তমান এটা 2 নম্বৰ আছে আনি আছে সেই কাৰণটো আপোনাৰ কন্ট্ৰাক্টৰত জনাই দিছে কি ক'লে কন্ট্ৰাক্টৰ কি ক'লে কাম বন্ধ কৰিব দিছে আমাৰ হেডমাষ্টাৰ বন্ধ কৰিব দিছে ইয়াতো কন্ট্ৰাক্টৰ যদি আমাক মাল দিয়ে তেনেহলে তো বেলেগ মাল দিলে তো কাম কৰিম যদি কয় এটো কৰিব দিয়েতে এটো কৰিম এটো পিছত কি হয় জানো কন্ট্ৰাক্টৰ নাম বন্ধ কৰিব দিছে কালি পৰা কাম বন্ধ আছে এটা কাম বেলেগ কাম চলি আছে অকলে এই কামটো বন্ধ আছে কন্ট্ৰাক্টৰ নামটো কি আছে আপুনি নিশ্চয় জানে এই সূৰ্য কি বুলি কয় কন্ট্ৰাক্টৰ দিটা ঘৰ কতে ঘৰ কি সেন্সাৰ ঘৰৰ ওচৰতে গাঁৱটো মানে গাঁৱৰ নাম নাজানো হেমালং জেসমেট ইটা কেহেনো পলাম কি গেকলাম পুথাক নাংলি স্কুল প্ৰিন্সিপাল হৈ পেন কপি লগে পুইজি নাংলি হেনপা তো কেচেংসি মিডিয়া কোর্টে তেpan choro parpiglo adak Chukela Higher Secondary School building construction suli bom long ka homri pot asi nileman Dr. Ranjit Ronghang principal Chukela Higher Secondary School headmaster Chukela High School kechengsi bangke iletum Assam state government atum phan niletum ahian pensame public hoy SMDC hoy Chukela Higher Secondary staff hoy pensame choro parpiglo la penke kalbang autonomous council atum phanstame la so Chukela High School to Chukela Higher Secondary School upgradation na pipon thege pot alang tigaman stame choro parpiglo la sona taxi hoptai sia prang da la so a school along education foundation day ceremony along setame ile tom kaching honnai honorable CM Dr. Tuliram Longhang alang nirideng pensi aso along e penstame somponlo etum kaddo kawis tame ning arong parpiglo athe nile balong etum college awe higher secondary awe kon het jong sini tom tarana pi university awe setame laso Chukela High School penon Chukela Higher Secondary update abangke upgrade to abangke etum kaddo kawe nile barat setame ning arong parpiglo dak Chukela Higher Secondary staff tum chot kalilo lake asili tum asel ason si man lo lake asili tum ching hon pik puai put sitame ladak ke claim a contractor binong abangke la bangke bokajan puja construction pu malwaria monet agolwal tame dak ke palang do na bangke nut subcontractor do la bangke surya amsi pu missing monet bon tame alang li metang dak chewang we pensi mistri tombansi la material pinege paklo ayata lang don tha pupo alang kaning je bangke ek nomor ita sina paklo loke pu sini je asia tumi ni dak bang lo ni metang aso staff ta we ni university dak bang lo ita lang lo mane 2 nomor ta 3rd class ana ita sing paklo long amasi la so report bang ni ko la subcontractor phan phun lo si ching kilo ni le phan ke ran ke charge hoy ani om lo mane headmaster poedi amana be pin pen ni le phan mane lam kang tang pen nang sedeng kot kan senang tha
PC kali dat po. Ek nomor ita se nampak lo ke. Nang hodak celang no naing ke. Ni le celang no ni bang ma kontraktor si celang naing bang lo. Soalam ta dolang. Alang ni betang sen celang naing. Alang ni je bang ke mistri tum dolo ke. Ek nomor PC ek nomor kali dat po. Alang acar do kok pen abang. Ladak bang bepin na humri re pin pen ek nomor 2 nomor ku pusalang analyze tek po. Non itum da intu lo inje pun dat. Kelang ita kala pen masih ejong. Labang ke ek nomor kali poke rat kado kawe pini tek prong lo. La so pas ini tum bang ningkang samse cepak lang lo. Athema la so a project 354.75 lakhs. Mana 3 crore 54 lakhs 75,000 atangka la so kim kerang apan asam government panang panong tang lo. La si la so por hut ni tum non yong si chelang don de plote. Kim bom yong chelang de pote mukim ada phibang ki siksa pigi po yone pensi non ni tum rat kado kawis tame thur pak lo. Athema la so chukela higher secondary school ke headmaster jungjong phan kali SMDC president secretary tuman kali kado kawe ni le barat lo ka chali so mar tum phan si panong pon. La si mesen pen nang sila so hem kim ponrang nai pusini tumak kemang pini cingruk pet pen la so kemang pacun nang ji pen si ni tum la ka chetong lo. La si non pen abang ke ni le tum la so ita abang reject plot si akimia ita bang pi ponang po. La pen ke semen setame a proportion a ratio chimilai le. Okay, penang ana tum kelang tum do la so semen setame isi a ratio pi pen si pajum pen si kim ponrang ponai pusini hin pen chunai ni pon. La pen ki juse bang nili ke than kang tung bang la halo jani li dak principal in charge sitame nili phan work order isinat na pipe la pen jun tu la engineering drawing la so building a drawing sitame nili phan pipe nili lata ki tuli don boi alang tumlong site verification ke bang hosi nili mathang mobile pen si turim plate tami isi arondo je head of the institute of phan bang ke work order lo piwek nang ji la pen engineering a lo piwek nang ji ni tum chini do nang ji tan nil pantalan akan plot si la tumbang kelason claim lo ta claim lo tola bang ke nil an pathiam de lo ta kim lo mesen pen kim ponang po athema ni tuma kemang bang ke mesen pen si la so construction chun nang ji ni tum mistri tum pan pasik sak si lang tum matha bang ke kam nang pasik sak wa son si ka ning ji kam nang pa claim long tha pu si ka ning ji a kam claim ri pu pe ni le tu claim moi with best quality mesen si pinang ji palam lo tanong bangke kandidat sino bangke 2 nomor ita semen proportion chimilai le la pen ke aku foundation along sitame la tum interlocking la so brick bang si pirong lo la bangke engineer tu meta recommend away palam ta dukok lo la hello ne tama kemang Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.